španske literature napisane v španskem jeziku. Dragi kolegi, vsi, ki imate radi ženske, kakršnekoli, sploh takšne pametne in lepe, kakršne gostimo, in tukaj vključujem tudi dve mladi prevajalki, kakršne gostimo ta večer, lepo vas pozdravljam na tem ganljivem dogodku. Začel se je ganljivo, končal se bo, potekal bo veselo, kako se bo končal, bomo videli. Torej, od vsega srca voščim dobrodošlico najprej naši gosti iz Španije, Ángeles Caso, in potem Barbari Simoniti, ki je iz Šiške doma, se pravi naše gore list. In vesela sem, da ste tukaj, ne le vesela, zelo počaščena, da ste tukaj ob meni. Vas pa prosim, da začnemo tako, da se povežemo vsi skupaj z eno veliko energijo, dajmo zaploskamo kot dobrodošlico. Prosim. Pa ne začnem naše druženje z razlogom, zakaj smo mu nadeli ime, naslov Vprašanje sreče. Ko sem prebirala to knjigo Proti vetru, sem se ustavila pri tehle besedah. Ángeles pravi takole. Številni ne verjamejo v naključja. Prepričani so, da so za vse, kar dobijo, zaslužni sami in da so izgube posledice njihovih napak. Na življenje gledajo, kot da bi bilo neprekinjena črta, ki jo vlečejo oni sami. Morda imajo prav, toda jaz, to sem že rekla, sem prepričana, da je naše življenje v veliki meri odvisno od sreče. Nihče si ne izbere rojstnega kraja, tega, ali bo prišel na svet kot Sao, kolibi, sredi ognjeniškega kamenja in mrtve zemlje, ali bo v veliki in udobni hiši obdani z rožami kot jaz, ali bo moški, ali bo ženska. Nihče se ne odloči, da bo sirotel ali zbolel, da bo trpel lakoto ali hrano, ki mu ne tekne metal v smeti. Naključja, spodrsljaji, kakšen raven kos poti, ki se izteče v prepad, zaslepljujoča luč, ki se rodi iz nič, tiha praznina, votlina, ki ponudi zavetje, stvar sreče. Zato danes vprašanje sreče. In Ángeles, quería preguntarte, no, puede ser preguntarte, no. Entonces tienes un nombre muy bonito, Ángeles. ¿Te ha traído suerte en tu vida, en tu carrera profesional de escritor? Bueno, puede que sí, no lo había pensado. Primero, déjame dar las gracias a toda la gente que ha participado, que ha colaborado, que colabora para que, en este caso yo y otros escritores españoles, podamos estar aquí reuniéndonos con nuestros colegas eslovenos y conociendo por lo menos un poquito este país del que tengo las mejores noticias, por la gente que lo conoce en España y por la gente que conoce a gente de Eslovenia en España y se van confirmando desde mi llegada hace menos de 24 horas. Muchas gracias, por lo tanto, a la embajada, a todo su staff, encabezado por la señora embajadora, gracias a la universidad, gracias a la Asociación de Escritores y gracias a mis compañeras. Y enhorabuena a las dos jóvenes traductoras. Es un trabajo maravilloso traducir. Yo lo hago muy a menudo, me gusta muchísimo traducir. Traduzco del francés, del italiano, del portugués. Y siempre pienso que si no existiera la traducción todos seríamos mucho más pobres, ¿no? Por suerte en Europa, desde tiempos remotísimos, hemos establecido esta hermosa costumbre de traducirnos los unos a los otros y de ir añadiendo la sabiduría de los unos a la sabiduría de los otros. Así que os animo a que sigáis en ese camino y os felicito por el premio. La suerte, bueno, no sé si mi nombre, a mí no me gusta mi nombre, pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí creo que he sido una persona muy afortunada porque nací en una familia que me ha permitido ser lo que soy. Mi padre era profesor de literatura y él me enseñó desde pequeña las cosas más valiosas que hay en mi vida. Me enseñó a amar la literatura, a amar el arte, a amar la música, a amar la naturaleza. Me enseñó a ser humanista en el sentido más profundo de la palabra y a respetar por encima de todo mis principios, mis ideas y no perder nunca la dignidad, ¿no? Y eso es una suerte, un privilegio
que no todo el mundo tiene. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, luego al instituto, mi padre también tuvo la buena idea de llevarnos a la enseñanza pública en una época en la que, bueno, mucha gente del nivel social, digamos, al que yo pertenecía, iba a colegios privados, ¿no? Y yo sentía ese privilegio lo siento desde que era muy pequeña, cuando veía otras niñas a mi lado que tenían que luchar mucho, ¿no?, para poder estudiar, que no tenían ayuda suficiente en sus casas. Entonces a veces pienso, bueno, he llegado lejos, he hecho muchas cosas, no me puedo quejar, he tenido éxitos también, he tenido fracasos, pero nada de todo eso hubiera existido si no hubiera tenido la suerte de nacer en la familia en la que viví. Entonces, ese condicionante que es determinante en la vida de cualquier ser humano, nunca lo podemos elegir. Es fruto puramente del azar o del destino, para aquellos que crean en el destino, ¿no? Partiendo de ahí, a mí me sorprende mucho que haya gente que se sienta tan orgullosa de lo que ha hecho por su vida. Sí, pero ¿de dónde partes? Esa es la gran pregunta siempre, ¿no? Y esa es la gran pregunta a la que tú nunca puedes dar una respuesta voluntaria. Sí, es verdad. Fernando Pessoa, ne moram se ogniti tudi njegovi misli o sreči, je Baron de Tejli, ki je eden izmed njegovih homoninov, v usta položil stavek: vse pogoje za srečo imam, razen sreče. Barbara, po kom si ti dobila ime in kaj tebi prinaša sreča v življenju? Kaj je tisto vprašanje sreče, ki je iz Barbare naredilo Barbaro? Ime Barbara so mi izbrali starši. No funciona la traducción, no se oye. No se oye. Ahora sí, ahora sí. Ime so mi izbrali starši in sicer nisem samo Barbara, ampak sem Barbara Katarina. In moje drugo ime, ki ga nisem uporabljala, ker takrat, ko sem se rodila, ni bilo zaželeno, da bi imeli dve imeni, ker se je to preveč navezovalo na tradicijo preteklosti in drugačne družbe, ki smo jo takrat hoteli pustiti za seboj. In tako je tista Katarina nekje izpadla in je ena neizkoriščena oblika mene, ki nekje lebdi in čaka. Priznam, da sem se takrat, ko sem začela objavljati svoja besedila, da sem se nekaj časa poigravala z mislijo, da bi se podpisala kot Barbara Katarina, pa potem, kot vidite, očitno tega nisem storila. Malo je kriv tudi oblikovalec moje prve pesniške zbirke, ker je rekel, da imam predolgo ime. Katorje, da bi mu takšno naslovnico naredil in iz imena potegnil sence, in če bi mu je hotel že tako in tako spustiti Barbara, od tega pa ne nisem dovolila. Tako da ime je izbrano, ime so izbrali moji starši in kar se staršev tiče, sem izjemno srečna, tako kot je rekla Angeles. Me zelo veseli, da nekdo to občuti tako kot jaz in da je Angeles to tako povedala. Jaz sem imela ravno tako ta privilegij, da sem hodila v javno šolo, ker takrat pri nas zasebnih ni bilo. In sem spoznala zelo, zelo različne otroke, zelo, zelo različne ljudi. In to, da opaziš razlike in da znaš shajati z vsemi ljudmi, se mi zdi en zelo pomemben, kaj ne rečem, ena pomembna veščina v življenju, za pisatelja pa pravzaprav nuja. Če tega nimaš, potem je tvoje obzorje veliko bolj omejeno. Tako da jaz imam, od vsega začetka je eden mojih darov, da se znam uživeti v druge in videti recimo stvari z njihove perspektive, z njihovega gledišča. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Se opravičujem. Tako da to je vsekakor sreča. Se mi je poutrnila misel, zdaj, ko sem poslušala Angeles, ker je bilo tako, kot da bi pravzaprav poslušala svoj glas,
če imaš starše, ki so zelo izobraženi, ki so humanisti, tako kot so tudi moji, potem že vstopaš v neko zelo močno tradicijo. Ne moreš si domišljati, da začenjaš stvari znova. In verjetno je tudi to prispevalo k temu, da sem zelo samokritična. Vedno sem bila zelo, in glede tega, kar pišem in kar objavim, sem še posebno samokritična. Tako da pravzaprav nam je, če smo dobili bogato tako dediščino v obliki žive vzgoje, žive tradicije, potem je teže začeti popolnoma na novo. Recimo, jaz ne bi bila dobra začetnica nekega popolnoma prelomnega umetniškega gibanja, kot je bil dadaizem ali konkretna poezija ali kaj takšnega, ker sem preveč odraščala s tradicijo in s tem, kar je bilo prej. To ne pomeni, da ne morem biti sodobna in revolucionarna, ampak to ni moj način in v tem nisem videla svoje slabosti. Se pa lahko v določenih obdobjih to izkaže kot neke vrste slabost ali kot manj srečna zadeva, ki te določa, ker pri umetniku je pravzaprav treba ločiti med dvema stvarema, dvema življenjskima potema, ki se zelo pogosto ne srečata. Eno je tisto resnično življenje, ki ga živiš, in drugo je tako imenovana kariera. In ni nujno, da ti to uspe povezati. Kariera se pogosto začne šele po smrti umetnika, kot vemo. Tako da, glede na to, da sem nocoj gostja tako imenitnega večera, mislim, da se moje življenje in moja kariera kar uspešno srečuje. Hvala lepa za to vabilo. Barbara in Angeles sta se obe zdaj pokazali kot občutljivi umetnici, humanistki. Ampak Barbara je rekla resnični človek. In jaz bi jo rada zdaj spoznala in predstavila vam kot dva resnična človeka, dve resnični ženski, Descartes in Hueso, ne samo literatinji, humanistki, obdani s knjigami, pred računalnikom, si mislim, da ne pred pisalnim strojem. In to bom dosegla tako, da jim bom zastavila ali vprašanja. Vprašanje o življenjskih banalnostih, ne nazadnje, sta tudi človeka, ne, ženski. Se pravi, prosim lepo, Barbara, poezija ali proza? Angeles, poesía o prosa? ¿Oboe? Bueno, yo creo que el arte por excelencia es la poesía, creo, sí. El arte por excelencia para mí es la música y ese es el origen. Yo estoy segura de que los seres humanos, antes de empezar a hablar, ya cantaban, porque reproducían los sonidos de la naturaleza y la música ya está en la naturaleza. Yo estoy viviendo ahora en una casa en medio de las montañas, rodeada de árboles, y cuando sopla, bueno, ahora ya no, porque ya no hay hojas, pero cuando todavía había hojas hace 3 meses, cuando sopla el viento y suenan las hojas de los árboles, hay una música que además es distinta en los diferentes árboles, ¿no? Está la música del viento, de las hojas, de los pájaros, del agua. Y la música y la poesía tienen mucho que ver. Entonces, me parece que el arte original, y para mí el más sublime, es ese. Pero por desgracia yo no soy poeta. Por desgracia. Bien. Čaj ali kava? Té o café? Café. Café. ¿Y Bárbara? Oboje. Oboje! Sem rekla, to so ali vprašanje in smo še dvakrat pri oboje. Lahko še nekaj Prosim. Ker če rečem samo oboje za čaj in kavo, ni katastrofa. Če pa rečem oboje za poezijo in prozo, bi pa skoraj morala dodati še kar stvari. Pravzaprav se spet popolnoma strinjam z Angeles. Če bi morala reči oblika umetnosti, bi rekla glasba. In če me kdaj pograbi, ne vem, zavist do umetnikov iz drugih umetniških področij, potem do glasbenikov. Zato, ker glasbenik samo, ne vem, zaigra en ton, odpre usta in ga lahko razume ves svet. Jaz lahko naredim karkoli, pa mi to ne bo nikoli uspelo. In
v svojem pisanju iščem pravzaprav tisto najbolj slovensko v sebi in se ves čas gibljam na zelo tanki vrvohodski poti med slovenskostjo in univerzalnostjo. Obe me vlečeta vsaka na svoj konec in glasba je pa lahko to oboje, ne da bi bilo treba ravnovesje iskati. Tako da to bi hotela reči. Potem recimo Blažka, če hočeš nekaj čisto vsakdanjega o meni, ker kadar kot svobodna umetnica živim z najbolj omejenimi gmotnimi sredstvi in zadnje čase je to pogosto, se zelo težko odločam, katero knjigo kupiti, katero ne, in nekako vedno prevlada kriterij, če že kupim poezijo, zato ker je trajna. Romani so nekako minljivi, razen posebnih romanov, ampak proza je nekaj bolj minljivega in če investiram v knjigo, potem investiram v poezijo. Tako da, ko pa nastajata ena ali druga, pa nastajata na popolnoma različen način. Poezijo navadno slišim in jo zapisujem po posluhu, kot da bi bila moja glasba in navadno svinčnikov na papir. Za prozo pa ni nekega slišnega momenta, ki bi jo sprožil, ampak se naplete drugače. In proza je tisto resnično pisanje, kakršno si običajno predstavljamo. Pisanje, ki terja ure, ki terja zdravo hrbtenico, močne roke, ki terja vztrajnost, ki jo piše v računalniku. Naslednje vprašanje vzemite, prosim, metaforično. Črno ali belo? Blanco o negro? Blanco. Blanco? Bueno. Un momento. Acabo de decir una tontería. No sé por qué pensaba en el blanco, mis chicos negros, o sea que... Blanco y chicos negros, wow, chocolate. Belo. Lažje se znajdem svetlobo kot steno. Pisalni stroj ali računalnik, máquina de escribir o ordenador? Empieza tú. Računalnik. ¿Ordenador ha dicho? No. Sí, ordenador. Sí, claro. Sí, yo ordenador. Yo me compré, creo que uno de los primeros ordenadores personales que existieron en España, porque el primer libro que publiqué estaba todavía en la universidad, me lo encargó una editorial, era una traducción de un libro sobre Chopin, un libro de un músico francés sobre Chopin, y lo escribí con máquina de escribir y me costó tanto, hice tantas copias, tuve que corregir tantas veces, volver a empezar y pensé, nunca escribiré una novela. Yo ya quería escribir novelas a veces, ¿no? Pero pensé, nunca escribiré una novela, no terminaré jamás de hacer copias y copias. Y ya en el año 86, 87 me compré mi primer ordenador para ya empezar a trabajar como escritora. Sí, adoro el ordenador realmente. Claro, ¿no? Es una cosa de romántica, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Bueno, hay gente que todavía, en España hay algún escritor mayor que todavía escribe con bolígrafo y papel y que nos critican a los jóvenes, ya no soy joven, nos critican a los que escribimos con ordenador, dicen que las novelas escritas con ordenador son peores. Esto lo ha dicho algún escritor español, ¿sí? Računalnik dve bistveni prednosti. Prva je, da kadar ustvarjam zelo hitro mislim. In če tipkam na računalnik, potem približno dohajam hitrost svojih misli in idej. In druga, ki bi jo izpostavila, je, da je pri pisalnem stroju zadnja stvar, ki sem jo na pisalni stroj tipkala, je bil moj magisterij. In ravno tisto prepisovanje in podrejenemu napačnemu naključju, namesto da bi lahko uporabil čas za pijenje, za izboljševanje tistih delov, ki bi jih ti hotel in ki bi jih moral, recimo, moraš izboljševati tiste, kjer si se slučajno zatipkal, zato ker, ne vem, ker si z mislimi bil že malo drugje in so že tako in tako najbolj spijeni. Tako da to je v bistvu potrata energije. Že prodiramo nekako v skrivnosti pisateljic.
Kaj pa boste odgovorili na tole vprašanje? Poletje ali zima? Verano o invierno? Yo estoy como antes, Bárbara, con el café y el té. A mí me gusta mucho, me gusta que haya 4 estaciones en el año, me gusta que sean diferentes. Intento disfrutar de lo bueno de cada una de ellas. Quizá la que más me gusta de las 4 es la primavera, pero creo que cada una de ellas nos aporta, ¿no? Cosas extraordinarias y bellísimas, y intento disfrutar de las 4. Creo que no me gustaría vivir en una zona del mundo donde haya un verano perpetuo, ni tampoco donde haya un invierno perpetuo. Eso Bárbara? Spet se popolnoma razumeva, tudi jaz bi bila zelo težko brez letnih časov, tako da kar se tega tiče, tropi ne mikajo. Vse letne čase imam rada, ugotavljam pa zdaj, ko doživljamo podnebne spremembe in letni časi niso več to, kar so bili, da če je poletje malo kislo in malo manj vroče, da mi ni nič hudega, da sem čisto zadovoljna. Če bo pa zima samo tole, mi bo pa zelo manjkalo. Naslednje vprašanje, pes ali mačka? Gato o perro? Perro. Pes. Pes, zanimivo, včasih pisateljice bolj mačko tip, ampak tukaj imamo 2 pesti pisateljici, super. Potem, Angela je se delno že odgovorila na to vprašanje, ampak vseeno bom ponovila. Blondinec ali temnolasec? Rubio o moreno? Ya. Bueno, hombre. Moški, s katerim se lahko pogovarjam, barva las pa ni pomembna. Prav, sprejmemo. Potovanje ali domača zofa? Viaje o el sofá en casa, el sofá doméstico? Viaje? Obojega ravno prav. Obojega ravno prav, s pravo miro. Evropa ali Amerika? Evropa o Amerika? A mí me gusta mucho Europa, mucho, por muchas cosas. Y ahora me está gustando menos también por muchas cosas. Y eso me entristece mucho, ¿no? No me gusta la Europa que estoy descubriendo que hemos construido a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Creía que estábamos construyendo algo diferente, que tenía más que ver precisamente con una Europa humanista, con una Europa donde la cultura fluye y donde todos nos sentimos hermanos o primos, por lo menos, de los otros, y donde compartimos muchas cosas, ¿no? Yo creía que esa era la Europa que queríamos, y bueno, ahora con la crisis que estamos atravesando, España está en una situación terrible, creo que ustedes aquí también, y yo tengo la sensación de estar descubriendo que no, que es una Europa cargada de cinismo, cargada de intereses económicos e intereses de poder, y que tiene poco que ver con esa idea quizás utópica, humanista que yo tenía, pero que a la vez es una idea que creo que comparten muchos jóvenes, ¿no? Cuando yo veo a mi hija está estudiando en Londres, su educación fue en francés, muchos amigos de mi hija están viviendo en Alemania porque son artistas, hay gente que se está yendo a Praga también a hacer arte, aquí, incluso a Turquía, ¿no? Es decir, me parece que los jóvenes sí que tienen esa idea de Europa, que tiene más que ver con el arte, con la cultura, con las nuevas posibilidades, ¿no? De hacer cosas interesantes, de aprender, de desarrollarte, ¿no? Pero los políticos europeos me parece que no están en ese camino. Y creo que el euroescepticismo está creciendo en todas partes, ¿no? En mayo tenemos elecciones europeas, vamos a ver qué pasa. Yo la sensación que tengo es que en España va a ir a votar muy poca gente, cosa que no había pasado nunca hasta ahora, ¿no? Europa para España había sido entrar en Europa en su momento, fue, como me imagino que pasó aquí también, fue decir, bueno, hemos dejado ya detrás el fascismo, el franquismo en nuestro caso, que era la representación en España del fascismo, ¿no?
que duró en España hasta que se murió Franco en 1975. Eso ya está, se terminó, estamos en Europa, empieza una vida nueva, ¿no? Y ahora mismo creo que estamos muchos, bastante decepcionados de lo que Europa nos está exigiendo y nos está dando, ¿no? Ahle smo je napeljali k neki drugi misli, nekega drugega pesnika, ki je pesnik portugalskega jezika, ki je rekel, zdaj bom pa kar v španščini rekla, quiero una patria que me merezca. Barbara, Evropa ali Amerika, in ali se ti zdi, da si te tvoja država zasluži? Na to nisem še nikoli pomislila. Vsekakor mene moja država zavezuje, zato ker me zavezuje moj jezik. In zavezuje me vsekakor Evropa, ampak ena zelo humanistična Evropa. To je spet tisto nekaj, kar sem dobila od doma. Če se človek zamisli širše, so tudi vidiki Evrope, s katerimi je težko živeti. Ravno fašizem, nacizem, tudi komunizem, vse, kar je prišlo, je pravzaprav za eno človeško življenje preveč hudega. Želela bi si, da bi znali ustvariti bolj evropsko Evropo v prihodnje in zelo podpiram zamisel, na kateri temelji Evropska unija, in to je, da smo lahko združeni zato, da nam je bolje, da poiščemo tiste evropske vezi, o katerih se moramo stalno spraševati. In mislim, da je ravno v tem povezovanju možnost, da preidemo tiste najtemnejše plati, ki jih Evropa prav tako ima. Sem pa osebno zelo razočarana, ker je moja izkušnja drugačna, kot jo ima Angeles, ker sem živela v tako imenovani vzhodni, komunistični državi, na drugi strani tako imenovane železne zavese, da se je po propadu komunizma svet tako, kaj ne rečem, arogantno in prepotentno vrgel v tisto drugo možnost, ki je preostala, ne da bi pomislil na to, kar je bilo dobrega prej, oziroma da je tisto strašno ravnovesje miru z orožjem, ki smo ga imenovali hladna vojna, pravzaprav nosilo ene dobre rezultate. Mi smo si namreč vsi želeli, da bi bilo hladne vojne konec, da bi iz komunizma prišli v večjo svobodo, kot smo si jo predstavljali. Zdaj pa je to približano grozdje se je izkazalo kot precej kislo in mislim, da takšna, ne vem, tako enopolarni svet, ki se je odločil za, ne vem, življenje naprej, za življenje in poslovanje okoli ideologije, ki v najboljšem primeru lahko rečemo ekonomizem, pač ni prihodnost tega, kar sami razumemo pod Evropo. In po svoje me veseli, da se mu je tako zelo zataknilo v grlu in da bo treba razmišljati o drugačnem nadaljevanju. To skušam videti v krizi dobrega. Kako vidve kot pisateljici razmišljate o tem drugačnem nadaljevanju? Lepo smo analizirali, oziroma sta analizirali to, kar se zdaj dogaja, sedanje stanje. Ampak drugačno nadaljevanje, kakšno naj bo? Yo soy menos optimista que Bárbara. No sé, me parece muy complicado, ¿no? Yo creo que lo que hemos no descubierto, porque algunas cosas ya las sabíamos, pero las hemos constatado de una forma muy clara en estos últimos años, es el enorme peso de la economía sobre el poder político. Es decir, finalmente, como sospechábamos, ahora ya lo sabemos, no es el poder político el que gobierna. Quizás sí en las pequeñas cosas, pero en las grandes cosas, quien gobierna, también en nuestros países supuestamente democráticos europeos, es el poder económico, ¿no?
la sensación que tengo es que efectivamente los actuales políticos europeos, europeos porque están en Bruselas o están en Luxemburgo, pero europeos también en cada uno de nuestros países, están demasiado sometidos a esas exigencias económicas, ¿no? Yo estoy segura de que hay otras formas de hacer política. Quizá esta crisis sea una posibilidad para que esas otras formas empiecen a aparecer y sobre todo para que haya una reflexión por parte de los ciudadanos, porque finalmente lo que vamos a tener es lo que los propios ciudadanos exijamos, ¿no? Y esto, mira, en España estos días, ayer cuando yo venía para aquí, estos días atrás, había un problema en una ciudad de España, en Burgos, una ciudad que es absolutamente pacífica, tranquila, nunca ha pasado nada en Burgos, y de pronto el ayuntamiento, el alcalde, quería hacer una gran obra en un barrio, cambiar una calle entera y gastarse, decían 8 millones de euros, que acabarían siendo 20 millones de euros, ¿no? Y empezó a haber un movimiento de los ciudadanos contra esta obra, porque los ciudadanos decían, pero si no hay dinero para becas para nuestros hijos, para pensiones para nuestros ancianos, para dar de comer a familias que están en el paro y no tienen ya dinero para comer, que esto está empezando a pasar en España, que hay gente que no puede comer, que no puede pagar la luz, ¿no? Que pasa un frío. Por favor, no queremos esta obra. Entonces hubo un movimiento ciudadano, la gente empezó a moverse, empezaron a ocupar esa calle, desde las 24 horas del día se iban turnando los vecinos y ayer el alcalde tuvo que dar marcha atrás y decir, bueno, no voy a hacer la obra, de momento voy a estudiarlo, tal. Ese es el verdadero poder de la gente. Y quizá esto no había pasado nunca antes en España, ¿no? Quizá estamos empezando a descubrir que eso puede pasar y que debe pasar. Al final somos nosotros los que no podemos limitarnos a votar en una urna cada 4 años y ceder todas las decisiones y todo el poder a los políticos, cuando además estamos descubriendo que no son ellos quienes muchas veces toman las decisiones. Quizás tenemos que aprender a vigilarlos constantemente y a exigirles día tras día que hagan ciertas cosas y no hagan otras, ¿no? Pero si esto va a acabar siendo así, que espero que sí, y espero que eso sea así en toda Europa y por lo tanto seamos capaces de construir una Europa mejor, va a ser de todas maneras un proceso largo, porque los políticos tradicionales que responden a un concepto decimonónico de la democracia, el sistema parlamentario y el sistema de partidos políticos es algo que hemos heredado del siglo XIX y que estaba muy bien para un mundo como el del XIX, pero ya no para el siglo XXI, ¿no? Pero están tan agarrados a todo eso que va a costar mucho que lo suelten y repartan el poder, ¿no? Entonces, bueno, quizá, creo, podamos ir hacia ahí, pero va a ser todavía un proceso que llevará un tiempo. Barbara, mogoče še kakšna misel? Ja, o prihodnosti Evrope, Ja. oziroma prihodnosti. Mogoče. Danes smo se pri gospe veleposlanici zelo zanimivo pogovarjali vse mogoče stvari o vplivu žensk, o moči žensk, o deležu žensk in je povedala eno imenitno misel norveške veleposlanice, da je Norveška bogata država zaradi 2 virov bogatstva. Drugi vir je nafta, prvi vir bogatstva je pa visok delež zaposlenih žensk. In to se mi zdi zelo, zelo lepa misel. Vsekakor bi veljalo marsikaj spremeniti. Tako kot je svet zdaj zavozil s finančnimi špekulacijami, ki so lahko segle do neba, tako zavoziti je že težko. Zame je to katastrofa, ki je primerljiva z nekakšno vojno, ker je obubožala toliko milijonov ljudi, da ne rečem milijard. Posledice so pravzaprav kot da smo imeli vojno. Tisto, kar vidim jaz bistveno novega, je to, da mehanizmi, ki pripeljajo v takšno
katastrofo mednarodnih razsežnosti ne ostajajo več prikriti in nevidni, kot so še nedavno ostajali. In takšne stvari, kot je razvoj komunikacijskih sredstev, digitalizacija in posledično internet in Wikileaks in te stvari, so vendarle prinesle tudi to, da je reakcijski čas med tem, da pride do katastrofe in da vemo, kdo jo je povzročil in da smo sposobni tiste ljudi celo obsoditi za to, kar so povzročili. Pa jaz upam, da bomo kdaj imeli tudi korajžo tovrstne ljudi postaviti pred sodišče, da se je ta čas bistveno skrajšal. In mislim, da je ta finančna vojna, katere posledice vsi čutimo, ker jih čuti javni sektor, ker jih prenašamo davkoplačevalci, prinesla to izkušnjo, da bo vendarle treba finančno špekuliranje in vplive nekoga, ki da milijone za predvolilno kampanjo, omejiti. Sicer se nam utegne takšna katastrofa še kdaj ponoviti. To je nekaj, kar se mi zdi izrazito pozitivna plat novih digitalizacij, čisto preprosto, da lahko toliko več vemo. Potem druga velika ovira v razvoju, da bi nam lahko šlo boljše, je ta prekleti 4-letni volilni mandat, ki je zafiksiran, tako kot je bilo včasih rečeno, da so vladarji imenovani od Boga. In posledica tega je, da noben politik ne premore politične moči in osebnostne drže, ki bi mu nesla pogled kaj del kot 4 leta naprej. Če bi samo to spremenili, mislim, da bi se marsikaj lahko spremenilo bistveno na bolje. In jaz tudi upam iskreno, da bi malo enakomernejša zastopanost žensk na mestih odločanja, raznoraznih, od politike in financ do literature, vendarle prinesla spremembe in sicer v tem smislu, da ne bi prevladovali vzorci obnašanja, ki so imanentno tekmovalni, ki temeljijo samo na moči in veliko prepogostokrat samo na videzu. Moralo bi nam ležati veliko več na tem, da se trudimo za vsebino, ne samo za videz, ali celo, kar je najslabše, samo videz moči. Tako da mislim, da so recimo dežele, kot so skandinavske, ki imajo bistveno manjše pretrese, kot jih imamo mi, da so nam še vedno lahko vzor in da je socialna demokracija še vedno nekaj, kar bi lahko dobro delovalo, seveda parlamentarna socialna demokracija in ob nekih pametnih merilih tudi za parlament. Hvala, zdaj pa še Angela želela nekaj povedati o tem. Sí, quería decir solamente, por insistir en lo que decía Bárbara, la presencia de las mujeres en el poder. Yo creo que a ver, es muy importante la presencia de las mujeres en el poder, claro, pero lo más importante es que lleguemos al poder con una visión distinta del poder. Es decir, no sirve para nada si llegamos al poder y reproducimos el modelo de poder androcéntrico, el modelo de poder centrado en los intereses y en la visión del mundo de los hombres que hemos conocido a lo largo de muchísimos siglos, ¿no? Las mujeres deberíamos aportar al poder político, económico, como debemos aportar a la literatura o a tantas otras cosas, una manera diferente de estar en el mundo, que ha sido la propia de las mujeres, ¿no? Que ha sido una manera más compasiva, más cercana a la realidad, más ética en lo referente a, por ejemplo, algo que a mí me interesa muchísimo de la vida femenina. En España se llama así la ética del cuidado, ¿no? Es decir, somos nosotras quienes hemos cuidado siempre de los seres más débiles, de los niños, de los enfermos, de los ancianos, ¿no? Sería extraordinario si nosotras llegásemos al poder y expulsáramos
esa competitividad, la agresividad, el ansia de conquistar, de dominar, que tantas veces ha marcado la política hecha por los hombres a lo largo de los siglos, ¿no? Por desgracia no siempre es así. Creo que muchas veces cuando las mujeres ocupamos desde el último siglo, ¿no? Vamos ocupando espacios y nos sentimos obligadas a reproducir los modelos masculinos porque esos son los modelos valiosos, ¿no? En todo, en política, en literatura, en arte. Es decir, muchas veces hemos copiado los principios éticos y estéticos masculinos porque no teníamos suficientes referentes, quizás o porque los referentes femeninos se han considerado muchas veces como sentimentales, cursis, blandos, etc., ¿no? Y bueno, ha habido algún intento. En Islandia, por ejemplo, el anterior gobierno estuvo hecho fundamentalmente por mujeres que tomaron el poder, también el poder financiero, después de que empezó la crisis, que fue el primer país europeo donde empezó, pero por desgracia las siguientes elecciones ya se llevó por delante este intento de hacer una política diferente, ¿no? Quizá es algo en lo que deberíamos profundizar, pero yo siempre insisto mucho, yo no creo creo que nos hemos masculinizado en algunas cosas y está muy bien. Llevamos pantalones, fumamos, yo fumo, bebemos, yo no bebo, pero bueno, las mujeres beben, no pasa nada. Hemos perdido el pudor absurdo, ¿no?, que tenían nuestras madres o nuestras abuelas. En muchas cosas hemos imitado a los hombres, es fantástico, pero hay otras muchas cosas propias del mundo femenino que jamás deberíamos perder en nombre de ser iguales a los hombres. Al revés, son ellos los que deberían aprender de esas cosas magníficas del mundo femenino, porque si perdemos todo eso, si ellos no lo aprenden de nosotras y nosotras lo abandonamos para ser como ellos, el mundo va a ser mucho peor, creo, ¿no? Entonces, lo importante es que defendamos eso, no solo que lleguemos, sino que lleguemos como mujeres, plenamente, ¿no?, femeninas. Če lahko samo kratko, rada bi dodala samo, da se popolnoma strinjam z vsem, kar je Angeles rekla, ampak dodala bom samo dva primera, da ne boste rekli, da samo kuham meglo, čisto teoretiziram, ampak da se delati drugače. Zelo občudujem recimo ženske, ki to zmorejo. Za merilo splošnega človeškega razvoja, za merilo uspešnosti držav je neskončno dolgo veljalo, da je to bruto domači proizvod, GDP. In čeprav nam ne pove ničesar o tem, kako ljudje v neki deželi živijo. Lahko imamo 1% zelo bogatih, večino revnih, bruto proizvod je videti krasen, ljudje živijo pa slabo. In je samo ena političarka, Gro Harlem Brundtland, prišla in rekla, to ni nobeno merilo mora biti človekov razvoj, in so začeli upoštevati, koliko ljudi je pismenih, koliko je lačnih, koliko se jih šola in tako dalje. Se pravi, enostavno nastaviti drugačno skalo meril, ki pove nekaj o človeštvu. Prej, mene najbolj moti to zadovoljstvo z videzom, ki ga je tako neskončno veliko v moški politiki. To je nekaj, česar jaz ne prenesem. A se res nikoli ne vpraša, da bi malce popraskali po površini pa videli resnico. Pa recimo, drug tak nadvse učinkovit primer Carla Del Ponte, Haaško sodišče za zločine v nekdanji Jugoslaviji. Izjemno hitro je prišlo do tega, da so zločinci, ki so zakuhali vojno, bili postavljeni pred sodišče. In jaz mislim, da je to vendarle pomemben precedenčni primer, da se da stvari početi drugače in da se spreminjati s pogumom, ampak najprej je seveda treba priti do položaja, kjer se te sliši. In to je tudi nekaj, o čemer smo se danes pogovarjali z gospo veleposlanico, da so na koncu koncev tako imenovane ženske kvote pomembne, ker nas drugače nič ne izbeza iz tiste neopazne sivine. Sí, se puede cambiar el mundo y además voy a decir algo positivo para que todo no sea negativo, ¿no? Este año vamos a conmemorar en Europa los 100 años de la Primera Guerra Mundial, en la que
ustedes, España no, tampoco estuvimos en la segunda, pero ustedes sí que vivieron esta guerra, ¿no? Una guerra atroz, una crueldad terrible, ¿no? Bueno, y que significó un cambio en muchos sentidos geográficos, políticos, sociales en Europa, evidentemente, y en cuanto a la incorporación justamente de las mujeres a determinados rangos de trabajo, ¿no? Bueno, cuando empieza la Primera Guerra, hay algo, la primera vez que yo visité Viena, me quedé muy asombrada cuando vi en el Ring, está el antiguo Ministerio de la Guerra que Francisco José inauguró unos meses antes de que empiece la Primera Guerra Mundial. Y es un enorme edificio con un escudo gigantesco en lo alto, lleno de cañones y de símbolos de guerra. Eso sería inimaginable ahora, ¿no? Es decir, en estos 100 años sí que ha cambiado mucho la mentalidad de las personas. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la gente todavía salía a la calle a despedir a los héroes que iban a la guerra, a conquistar, no hablo de a los que iban a defender, a los que iban a conquistar. La guerra de conquista todavía estaba bien vista, era algo que se aplaudía y los pueblos se sentían orgullosos de tener unos ejércitos enormes que iban a conquistar otro territorio, ¿no? Por suerte en estos 100 años hemos vivido cosas tan atroces que nuestra mentalidad ha cambiado. Nadie se atrevería ahora a defender de esta manera una guerra de conquista y aplaudir de esa manera este comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, también ocurren algunas cosas positivas, pero el camino es lento, ¿no? Zdaj govorimo o pozitivnih spremembah, ko pa obe seveda sta razmišljajoči in zelo občutljivi ženski. In to tudi vajino pisanje priča o tem. In ko sem brala stvari, ko sem se pripravila na ta pogovor, mogoče tako površinsko se mi je zazdelo, ko že govorimo o pozitivnem, negativnem, da je Angeles v svojem romanu Proti vetru pozitivna, da opisuje te ženske, ki so prišle iz teh, bi rekla, kjer jih vprašanje sreče zapustilo in prihajajo iz kapverskega otočja, se pravi, zelo deprivilegijado, torej enih področij, kjer je resnično življenje težko, so prišle v Evropo, ampak vendarle imajo neko blazno željo po preživetju, veliko pozitivne energije. Potem pa sem brala poezijo, zelo intimno poezijo, intimistično poezijo Barbare, pa se mi je zazdelo, da je veliko resignacije v tej poeziji, da veliko krat nekje, sploh proti koncu pesmi, srečanje s porazom. Se mogoče motim, zaznala sem več črnega in več belega, pa več svetlega in več nekako mrakobnega. Se mogoče motim, kar se dela tiče, ali imam prav. To je moj vtis bralke. Bueno, yo lamento no conocer la poesía de Bárbara, espero que un día la traduzca en alguna lengua que yo pueda entender, Bárbara, italiano, español o francés y poder leerla. No creo que llegue a hablar nunca esloveno. Pero, bueno, sí, en esta novela yo quería hacer un canto, un homenaje a esas mujeres que yo no sé aquí, pero en España hay muchas mujeres que han venido, en este caso de África, otras muchas vienen de Latinoamérica, que nos han permitido a las mujeres españolas liberarnos, es decir, muchas de nosotras hemos podido trabajar, yo he podido escribir mis novelas y he podido mantener mi vida en buena medida porque mientras mi hija era pequeñita siempre había una mujer en mi casa que me ayudaba, si no, no hubiera podido hacerlo, no tenía familia a mi alrededor, crié a mi hija sola, no había un hombre tampoco, ¿no? Vivía en Madrid, mi familia estaba en Oviedo, no hubiera podido si no hubiese tenido una mujer venida de África ayudándome, ¿no? Y que crió a mi hija o me ayudó a criarla con tanto cariño como yo misma. Entonces, esas mujeres extraordinarias que tienen una fuerza y una capacidad para vivir, ¿no? Y
Yo a veces pienso, y quizá la crisis también nos cambie en esto para bien, pero a veces he llegado a pensar que en el mundo occidental nos estábamos debilitando como especie animal, ¿no? Es decir, tanta comodidad, tanto confort, nos estaba volviendo, creo, demasiado débiles, ¿no? Y a veces oyes a amigos, a gente a la que quieres, quejarse por tonterías y llorar por tonterías, ¿no? Recuerdo una vez una amiga que le vi muy mala cara y le pregunté, ¿pero qué te pasa, cariño? ¿Tienes algún problema? Y me dijo, es que necesito cambiar el sofá de mi cama y hasta el mes de octubre, dentro de 6 o 7 meses, no voy a poder porque no tengo dinero. Y pensé, no es posible, no es posible, una persona no puede estar triste porque no se puede comprar un sofá ahora mismo. Esto no es, ¿sabes? Entonces, creo que en cambio la gente que vive, que nace y vive en otros lugares donde las cosas son mucho más duras, tiene unas raíces dentro de la tierra más fuertes y esas raíces les dan mucha energía para vivir, ¿no? Por lo menos así he visto yo siempre a los emigrantes. En España tenemos muchos emigrantes africanos y muchos especialmente de Latinoamérica, porque claro, comparten con nosotros la lengua y costumbres y entonces vienen mucho, y en general me parece que son gente con una fortaleza extraordinaria y son gente a la que yo admiro muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería establecer este contraste entre el mundo triste, oscuro de la protagonista que habla en primera persona, que está siempre deprimida, ¿no? Que es una europea que lo tiene todo a su favor, pero siempre está triste y tiene miedo y no sabe vivir, y esa otra mujer que lo tiene todo en contra, pero sabe vivir y sabe luchar y lleva dentro de sí una capacidad enorme para la alegría, y eso es algo extraordinario, ¿no? ¿Sao existe Sí. de verdad? Sí, ¿Es tu está. amiga? Sí, ella trabajó en mi casa un tiempo y es mi amiga. Ella vivió esa historia que se cuenta ahí, bueno, todo, o sea, malos tratos, bueno, miseria, malos tratos de su pareja, los problemas con su hijo, todo esto le pasó a ella de verdad. Lo que no es verdad es la historia de la europea, digamos, en sí es inventada, ¿no? Pero la historia de la mujer africana que yo cuento es real, tal cual. Ella me regaló su historia, me permitió que yo la contara y bueno, es una historia que me ha dado muchísimas satisfacciones, ¿no? Porque es un libro que se ha traducido a muchos idiomas y es algo que a mí me parece asombroso, ¿no? Que una historia de una mujer anónima, ¿no? Pequeñita, bueno, una emigrante africana a la que nadie mira por la calle y si la miran muchas veces es para escupirle, pues ha acabado siendo una historia que se ha leído en España, aquí, en China, Pero en ¿cómo te Francia. sientes tú como escritora? Vienes, por ejemplo, a un aeropuerto, por ejemplo en Eslovenia, y después ves en tu libro, ¿no? Por ejemplo, ya... Sí, es ¿sabes muy cómo, impresionante. esta sensación cómo es, ¿no? Es muy impresionante, muy Ves tu nombre impresionante. Ángeles Casa Sí. y Protivetru, que es contrayente en esloveno, y te quedas... Muy asombroso, porque nuestro trabajo es un trabajo muy solitario, ¿no? Estamos en nuestra casa, encerradas, solas. Yo tengo a mis perros que se ponen uno al lado y el otro al otro, y con mi ordenador ahí sola, ¿no? Escribiendo. Y yo nunca sé si eso lo va a leer alguien o no, si va a tener algún valor o no lo va a tener. Es más, siempre pienso, esto no lo va a leer nadie, esto no le va a interesar a nadie, ¿no? Entonces, dar ese salto y que de repente eso se convierta en un texto, pues eso, que leen muchas personas, no porque lo lean, sino porque esas personas están compartiendo cosas contigo, ¿no? Es decir, están compartiendo un mundo, unas ideas, una manera de ver la vida, ¿no? Y, por ejemplo, este libro tuvo mucho éxito en China. ¡En China! ¿Cómo es posible? Es algo que me parece asombroso, ¿no? Es un auténtico milagro, ¿no? Y me impresiona muchísimo, muchísimo. Y me hace muy feliz, pero también me da un poco de miedo, porque creo que nunca estás preparado para que te pase esto, ¿no? No, pero sabes, Ángeles, yo te veo muy agradecida
Sí, agradecida, como, wow. Sí, mucho. La suerte es muy generosa conmigo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, es cierto. I muy sorprendida también, ¿no? Barbara, vem, da živiš v svetlem stanovanju, opravljaš pa samotno delo, no, pisateljice. In v poeziji, tako sem rekla, mrakovna. Delo je vsekakor zelo samotno. Če bi morala reči, kaj je največja slast, največji užitek, je to za mene pisanje fikcije, proze, izmišljene, popolnoma izmišljene. Ne, se pravi, svetov, v katerih mene ni. In tako mi je recimo trenutno izjemen užitek pisanje knjig za otroke, ker tam si lahko izmisliš ne samo osebe, ne samo like, lahko si izmisliš svet, ki je popolnoma drugačen in vedno sem sama kot otroška bralka hotela imeti takšne knjige, v katerih je cel svet, se pravi, da avtor ni bil površen, da ni prikazal samo malo nekaj, ker se mu ni ljubilo ali ker bi bilo preveč truda, treba v to vložiti v svet. Tako da fikcija je čisti užitek. Seveda si pa kot resen pisec ne moreš zmisliti, ne moreš izbrati, izmisliš si lahko, ne moreš si izbrati, kaj boš pisal. In za mene sta poezija in proza pač, tako kot sem že prej rekla, dve zelo različni stvari, dva različna svetova in veliko raje pišem prozo, zato ker ni o meni. Kadar pride poezija, je pa do zdaj bila vedno o meni na tak ali drugačen način in zelo narobe je poezijo kakorkoli usporejati, enačiti z nekim, kar bi se imenovalo dnevnik, popis življenja ali kaj podobnega, ker to nikakor ni. In ko sem ugotovila, ko sem izvedela, kakšen bo naslov nocojšnjega večera, me je malce zaskrbelo, zato ker sreča ni tema, ki bi bila si zelo na ti. Z mojo poezijo upam si celo reči, da ni zelo na ti slovensko poezijo, čeprav imamo veliko. Imamo pa malo pesnikov, ki bi prekipevali od sreče. Izrazit vitalist, ki ga imamo med pesniki, je Oton Župančič, ki v samostojni Sloveniji še ni našel primernega mesta pod soncem, ker mu ga nismo odmerili. Vsekakor velik pesnik, ki je, jaz mislim, da je on kriv za to, da jaz danes pišem, in sicer so za to krivi njegovi mehurčki in njegov Ciciban. To je tista izkušnja, ki je mene naredila za žensko besed, da tako rečem. Spominjam se, imela sem kakšne 3 leta, babica mi je, mariborska babica, v Mariboru mi je brala Župančiča in tisti trenutek, ko sem jaz to zaslišala, sem skoraj fizično čutila, da se je ves moj svet spremenil. Tega občutka se živo spominjam in potem seveda kot značilno otroško hočeš še in še in še in še istega, enako dobrega, ni nikoli dovolj. Tako da, čeprav me je zaznamoval Župančič, me ni zaznamoval svojim vitalizmom. Lastno poezijo, ne vem, komentirati, se mi zdi, nekoč sem v šali rekla približno tako, kot če skušaš šalo razložiti. Če potrebuje razlago, potem ni več šala. Jaz sem vse, kar sem hotela v svojih pesmih, povedala s pesmimi. Mogoče povem nekaj več o svoji zadnji pesniški zbirki, ki ima naslov Voda, ker je gotovo najtemnejša, najgloblja, največ me je stala, da sem jo napisala. Najbrž je tudi najbolj ženska knjiga, če bi se to lahko reklo. Pravzaprav je to en pesniški pogled oziroma izbruh pesniškega pogleda na to,
kako živiš kot ženska v ženskem telesu in v tem, kar ti življenje, zunanje življenje odmerja kot predvidljivo žensko, o tem, česar ti ne dovoli, o tem, kar ti sreča in naključje prineseta ali pa ne prineseta. Tako da o tej knjigi bi še znala kaj več povedati, pa ne bom, ampak na kakšno temo so moje pesmi ubrane, je pa del tistega postopka, ki je za bralca ali bralko nastajanje pesmi. Za mene je pa iskanje mojega avtentičnega glasu. In lahko obžalujem, da nisem več pesmi napisala takrat, ko sem bila srečna in ko je bila sreča tukaj, ampak takšen je pač moj glas. Barbara, meni so tvoje pesmi čudovite. Omenila si vodo in voda je tudi del življenja močvernikov. Mira Ángeles, es un libro para niños. ¿Ves? Qué bonito. Ilustracije, čudovite, zgodba krasna. Mrakobnost pa je, zato ker se dogaja pod mahom, pa pod listjem, pa med vodami. Ima voda v tvojem življenju, v tvojem duhovnem življenju posebno mesto? Verjetno jo ima, drugače ne bi bilo toliko vode v mojem ustvarjalnem delu. Že ena mojih prejšnjih pesniških zbirk ima naslov Zlati dež, kar je pravzaprav tudi oblika vode, tako ali drugače. In ja, vse mogoče stvari so me že vprašali, zdaj pri močvernikih se mi to vprašanje zelo pogosto pojavlja. Šla sem do globin vase in sem ugotovila, da sem po kitajskem horoskopu vodni zajec. To je edina voda, ki jo lahko otipljivo pokažem. Drugače ni neke vode, ampak lahko bi, zadnjič me je pa nekdo spravil, imela sem predstavitev knjige v Mariboru, kjer sem preživljala svoje zgodnje otroštvo pri mamini mami. In takrat se mi je utrnilo, da bo nekaj verjetno na tem. Maribor je mesto, ki leži na krasni reki Dravi. Proti Dravi je Ljubljanica in velik potok. Tako da Drava je res reka skozi in skozi. Jaz sem doma iz Slovenjgradca. Slovenjgradec je eno majhno slovensko mesto. Skozi tečeta dve rečici, ki sta še bolj potoka. In verjetno je, in v Maribor smo se v mojem otroštvu pogosto vozili, ker je moja mama tam doma. Jaz sem bila tudi dostkrat dalj časa pri babici in cesta od Slovenjgradca do Maribora se vije ob Dravi. Od Dravograda naprej do Maribora je pravzaprav pokrajina ves čas eno srečevanje ceste in te velikanske vode, ki je bila seveda prva tovrstna, ki sem jo v svojem življenju videla. In moram reči, da peljati se z avtom po Dravski dolini, takole ob Dravi, v različnih letnih časih, spomladi, ko vrstijo bukve, potem, ko se listi namakajo v tisto poplavo, jeseni, ko zardijo prve češnje in potem druge barve in se vse to zrcali v vodi. In potem po zimi, ko dobi Drava eno čudovito smaragdno barvo, kakršne drugače nima, je to nekaj čudovitega in pravzaprav bi bilo nenavadno, ko o tem ne bi pisala. Tako da tu se moje razlage vode končajo, vse druge bi najbrž bile veliko bolj feministične in jih prepuščam strokovnjakom. Bom pa nekaj vprašala še v zvezi z vodo in v zvezi z močverniki. Če bi bila žival, ali bi bila močerat, žaba, kater prebivalec tega sveta
dobila. Mislim, da bi bila kakšna vidra najbolj ustrezna. To je tudi vodna žival. Pravzaprav je neko naključje, ki ga ne nameravam racionalizirati. Pišem še naprej in še nekaj knjig bo o vodnih živalih, pa ne samo o dvoživkah, še o drugih. Tako da voda še bo v drugačnih oblikah in jaz se ne bom prav nič obremenjevala s tem in bom mirno pisala vodne knjige za otroke naprej. Se nimamo nič proti, da se ne treba obremenjevati, Barbara. Veš, kaj mi je še ganilo v tej knjigi, ker tudi sama imam hčerko in sina in ima večkrat pokažem tvoje posvetilo. Knjigo namreč posvečaš bratu za vse igre, ki ste jih imela skupaj ob vodi. Lepo se mi zdi. Ja, res sva se kot otroka igrala skupaj, vedno. Brat je slabi 2 leti starejši od mene, nekje 18 mesecev, mislim, da samo. In ko sva bila majhna, sva bila neločljiva in sva se res igrala skupaj. En dan z avtomobilčki, drug dan s punčkami in je to vse krasno funkcioniralo. Jaz mislim, da bi mi nekdo tudi moral odgovoriti, v čem je tista velikanska magija vode, ker kot otroke, že majhen otrok, čim dobi prve gumijaste škornje, trca v vsaki luži, to je neizbežno. In tudi naju je vleklo k tistima 2 rečicama slovengraškima, jaz sem tudi enkrat po zimi čofnila.